Mubango jwankatha cietu ureteri-ini Solution Sacco ikambecha na Solution Sacco kenda wongera muthitho jwaku no urugurire mwana oku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwa ruju. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Ibagane tubakwithira gwatanite nani mubango ni jwankatha cietu tukamutheja na arwera twitana mbere kwithia tukiarania na ekuru nkatha na tukana arwa mubango jwankatha cietu turenda kwithia twireithiria nimbi muno ekuru bethirite bekurukira igitarira bagita thina ya cancer na kinya akuru thina era bethirite bekurukira nuntu kwina gikaro gikinene ke Meru space kira kinene county twa Meru kira uni na ugwe twagirite kwithia twitetheria na kinini na kinene ketumito shwanite na Grandis tumenya nimbi ongo bethirite bakirithia na ore bethirite bagitithia na mbere mibango yao gikaroni giki. Karibu sana Grandis, mubango ni jwankatha cietu. Wega makena mutegeri wa Welu TV na Welu FM. Marietwa jakwa betagwa Gladys Nyokabi wa Muse na oni ni ndugamirite gikaro kia Meru Hospice na nigwiritwe muno thuko ya narua ni untu wa Welu TV na makena kwija guturiungira. You are most welcome. Thank you. Wewe jamaita jamaingi na tigane Welu TV tethagia na advocacy gututumira ajie bangi bauga kabara tuiguire Welu TV beja kogu Welu TV you are doing great na mwathani amurathime. Thank you. Meru Hospice twambiririe kuona aje mwaka wa 2003 nio tuonele mwajie wa mbere na Meru Hospice ya abirirwe ni daktari witagwo Dr. Baktin Kirengo uria akuthiria medicine ya gwita Nairobi on attachment Kenyatta Hospital. By that time kwari na hospice imwe Kenya, Nairobi Hospice niro yari kwambiria na gwita Nairobi Hospice ethiro antu bakiaragia bara baingi aje bara baingi muno baragia Kimeru na ndi agia na interest ya Meru bari ni bibejete kuma Meru mwaka aja Nairobi Hospice. Riria aririe nabo bashare their challenges bangi bamwira kira giatumire Kenyatta ogithwe muno kwi mwanjo wa mwirire ka arathithirwe harambe nikenda akombore ngari kuma Meru mwaka Nairobi ni untu ari na kironda kia nungaga muno kogu guti mutungi kurukire matatu ni eu ni untu wa muruki na etaga Nairobi Hospice kuthaga na dawa itagwa morphine ni untu wa pain ya guthiri oruru kogu daktari atuika touched decide geta Meru ni untu ni Meru wa kuma Muthara decide kweja Meru oneka noba kwambiriria hospice haria aje barithaganaga that drug dawa eu ya oruru na niri ambiririe 2003 tuona mwajie wetu wa mbere na hindeu makena nirio HIV cases yari advertise na aje ni bajitwe muno kogu hospice twaheanaga dawa cia ARVs tukabagurira tukabariungira tukabahe irio tukabahe miringi tukabahe mosquito net alafu na aje ba cancer. Tuendelea na program eu kuma 2003 mwaka President Kibaki declare HIV as a disaster na nirio 2008 twalifa our patient to the government hospitals nikenda bomba gutetheka na ndawa cia ARVs twatigana na cancer alone na noyo tuthithagia mwaka thai na kuma ria twambiririe tuonete ajie ngurukia 3,000 na ajie bu 3,000 baba ingi kabeja gwetu bari in advanced stage by then kogu ni bakuyaga
na mbwe, lakini the good thing to us tuona ni kinyethero ba ukua kule uto bathithiretie na kule uto batethetie bakuya batena rwakai. Lakini nowadays through advocacy aje ni beja kwetu ni untu hospice care yagiri kwambiria kuma riria mtu athimirwa nonekana ena cancer. Na aje bare betaga through us na magathigatira watho uria tubaheaga kana kirira kiria tubaheaga na referring uria tumarifaga cancer is curable provided ni kuthondekwa kana ni gutritwo uria yagiri. Kwe research yathithirwo in America in a school in America yauga rwakai rwa murimu jwa cancer ni maita 100 rwakai rwegego. Kwa umuthikeria ethirwa wana mama otari ni untu wana gatoro ni untu wa rwakai rwegego. Mwanjie wina rwakai ni untu wa cancer stage 3 and 4 ethagirwe na rwakai ru maita 100. And therefore ni tutumagira dawa very special twita morphine igathiria rwakai na kinyanto bejagaja bena rwakai twa makundia dosi ya morphine paturia gasibitari ka gaturana na mbitete gukwingi tiona dawa kuthiria ruru rwakwa koguo tugathaga mwathani tucokagia mwathani nkatho ni untu ni tuba ku manage that cancer pain. Bonge ni tutethagia ajie na kumariria kubera nuje in Meru anto still mabirifaga murimu jwa cancer ni yumanie na marogi. Lakini tungeragia kumera murimu jwa cancer te marogi, murimu jwa cancer ni murimu tajongi. Na tukageria kubahe a lot of counseling, tukauma anja hospice tugeta mwakanja, tukariria family yonde, tukethirwo twina family therapy. Nikenda baerewe mwajie wao ni thina iriku nayo na betikire gutethia mwajie wao. Koguo ni twita anja ciantu. Tugeta every day na aje betu bauga kuraja muno makena. Aje betu baumite kuma Embu. Twina aje kuma Embu, Tharaka Nithi, Isiolo, Marsabit, Moyale na Laikipia. Koguo ni tuonaga a big geographical area, lakini ntukukatha mwathani untu ntubaga. Apart from kuriogera ajienja ciao na turioga na ndawa na tukabatigira kinandawa na tukabaya device. Still nitumekaga sure nituguthithia cancer awareness. Twire antu ba Meru na antu baria bothe bathikagiria Weru TV na Weru FM ati murimu jwa cancer juriku na twina ju. Na Meru niyo itongeretie ni weri iguru na cases iria nyingi. Koguo tugerie kuona uria tuomba guthithia to fight this cancer in Meru na other regions. Na bonge twitaga kinya makanisene tukariria antu chief balasas uria tuona kanya tukaria mantu ja cancer. Neu ni service njega muno ni untu twaria ni tuona referrals nyingi muno bakeja gwetu. Na ajeba murimu jwa breast cancer kana murimu jwa cancer ya nyonto baba ingi ni bagitagwa nyonto na bagitwa nyonto ni rona makena mwekuru ogende kadeso au nuntu atikwenda onekane na batu Meru hospice katwenda guchokia that dignity that pride ya mwekuru kwa Meru hospice ni tuba kuhe ekuru nyonto na nyonto iji itiuma Kenya. Twina Ashore kuma Switzerland na nibo batutethagia na nyonto na batutethia na nyonto tukahe ajie betu utheri tutibariagia makena okauma aje ogeta akakani the same nyonto eu tukuheana utheri yumaga between 40,000 mwaka 70,000 depending on the size. Na kwa une tuheaga ajie betu nyonto na tukabaya utheri na twambiriirie kuba nyonto 2015 tena ndi twambiria na tutete Meru aki twitite tukauma kinya Omea Meru tugeta Nakuru tugeta Kiambu Ruiru tugeta Machakos
na tugeta Embu kwa turenda tutethie ekuru bonthe ba Kenya na twathirie ekuru ba Kenya baria bagiti nyondo tuhe kinya ekuru ba East Africa jau nejo maro budgetu na kiumia kithiru ni turari na muchore kuma Ireland ati akinya Kenya kaire koguna ndito we thank God turaumire Switzerland na twi Ireland na mwekuru wetagwa Mary King ethagirwo ari specialist wa breast cancer na ni arobite kuthurania acore bawe nau Netherlands no bakubaya nyonto na twethirwo twina support ya kuma inchi kana NIDE Cancer Initiative boba gutwa kuha Mary King kunegera Mary King support ya kweja mwakaja Meru Hospice na kinya gutetheria gukria nyonto iu kuma airport twacoke kuru betu nturamarugagira lunch twaewa baria turaheanaga nyonto twethirwo twina musanda wa kugurirwa irio ni Kamashinani Foundation ya our Senator Kathuri Murungi and therefore ni ngwenda gucokia ngatho ni untu ekuru baraumire aja bakenete bagwiritwe bekirite babona bacokerwa ni bekirite magaikara bwega ugironere makena bakiingira rumune baraingira ba bari mathori lakini akiuma rumu eu aewa nyonyo arauma akithekaga and mantu jau njuja gutuma twithirwo twina a lot of strength ya kuba gutethia bangi na bangi koguo iu itirari mwisho tukenderea gutethia ekuru na nyonto na Grandis kenda gikeno kike mwekuru kithira gikinyanira ni gikeno kia mwaji orongi tumurume ora wijire omwa morphine na wa ungi ndawe analetire acho hospitali aga erwa mantu ja Meru Hospice ugwe natea tumba kwithira Meru Hospice itetheru gutigira ati ibukinyira antu bangi babingi makena Meru Hospice Meru Hospice ondega Meru Hospice gona katwe mwathani katwendete no to Meru Hospice makena dai toria kinya mishara ya staff tutenajo lakini by the end of the month mwathani akaringa kiama tutethagirwo twina ndona despite all the services that we offer mwaka jumwe tutumagira around 15 million na 15 million tikabo ina cia kaunti bwekete by faith tugeragia all we can tukandika proposals tukera antu tumikeve tu turi supermarket twikire ni change shiringi eu shiringi 5 noti eu ya 50 kana yegana ni tutethagia bwana nkira na maratasi tukanengera na maratasi actually ngwenda gucokeria arimo katho arimo batutethetie mwathani amarathime no to through school actually neo ituheaga a lot of money schools then twethago twina chore ba hospice tauni na uwe ukamua ngari tara 500 o mweri kana 200 wetu tugaga guti besha ithoki na guti besha inini bora tigaturete kifungo ya guo lakini ugatoya shiringi it matters na kwa une tugeragia lakini ria twambiririe hospice twaina ndona wa Princess Memorial Diana kwi mwekuru etagwo Diana wa UK atigite will auga besha ciawe ciete ke hospices in the world na kwa in Kenya twari one of the beneficiaries amwe na Coast Hospice na Nairobi Hospice na Kisumu Hospice lakini 2014 besha icio besha thira so hospices nyingi thiguru yonthe iciaingirwe kinya Kisumu ni ingi as we speak lakini Meru Hospice no turioku na community yetu ni tusupportaga muno
na itugucokeria mwathani nkatho. Imbi mtu amba gwithira gukinyira atia akenda kwithira etetheria mwaji oromba kwithira akiona ndawa etetheria mwekuru kenda riu ringi nyontu ikija ciumba kirio airport atiomba kwithira gukinyira Makena at the moment twina AGF 507 rimwe tukagira namba eka reduce rimwe tugokira namba ekongerereka ani untu murimu jwa cancer juri in advanced stages rimwe guteu tuomba guthithia u munene gutethia mwajie kinyethirwe na cancer atika tikethirwe na rwakai na tukethirwe tumwariritie na accept ni ajitwe hamwe na family lakini ajie baria twina in the program mwaji omwe atumagira maximum ya 8 mwaka 10 per month ni ataguga ndauga atiri tutarite mantu ja staff ibara bakaraitha mwaji ou tutare mantu ja dawa tutare mantu ja maguta ja gukinyira mwaji ou nja kwao mantu ja irio itumaguragira ringi kinyanguo tutaraga between 8,000 to 10,000 na ndini ukuona twina ajie bau around 507 au bau ni ajie baba ingi muno na itwenda mbecha na nikio mbere ya njuge mantu ja mbecha mwanji ura munini muno ni wa mwaka jumwe ena mwaka jumwe ena colon tumor ena mwaka na mweri mwanji ura mukuru buru ena mwaka 102 na ina program ekuru ni bo baba inge nguruki yakuru na ekuru baria bainge bena kansa ya nyonto lakini kwe bagi bena kansa ingi nontu kansa no igwate muntu tigegego na mutundu kwa gutu ina kansa type ciothe aja hospice na katuroba gotethio na oria njugire weru itutethetie muno nontu antu batbeja bakeja muntu akeja kinyana ngirigira akauga ndeiguire ndumwa mantu jenu ke weru TV na kwa une mbira antu tafadhali kegi tukitethie mwajie wina murimu jwa kansa mwajie unigirete twe kinyane family bakaruta mbeca mwaka bakaigwa bakunoga hala beika thithwa mwaka antu bakaigwa bakunoga lakini hospice gutire to anoga ni mwajie wetu kwa uni tukuromba antu bara bothe bagututhikiria makena tuku ya narua nitugerie ni tutethie mwajie na njira ya gutethia no utethie na njira nyingi no utume through M-Pesa na namba iria tutumagira ni buy goods M-Pesa buy goods 8171 ikarita ritwa ria Meru Hospice no utume kiria wina kio na tukagwirua na still no weje ina facility ugende na support kwenda kuheana kinya no bandikire kana ubite personally gathagano o ari ori weta supermarket wagura migate yaku wagura cube yaku Blueband change area tafadhali tiga gwikagira muko tethia mwajie wa kansa na wekira mukebeni wetu wandikia Meru Hospice mikebe yetu is all the supermarket na iri kinya the big shops twikire ciringi eu twikire ciringi 5 10 igatutethia kugura ndawa ndawa eu ya morphine tanande ina shortage in Kenya makena ukuona antu baumite Meru General mejite kuthagana ndawa ya morphine aja bagetha ingi bakauma Kirua bagi bakauma na Nyuki bagi bakauma all over. Have you changed? How many human beings have you touched? Ne so sigana uwinete for Christ. Ni ongo gitukoru eguru and we thank God that itugutethia ura tukumba. Na thank you so much. Meru Hospice, in case you kenda go to contact no utumire thimo namba 07 05 095 259 jokere 07 05 095 259 na tugatethia mwajie na ajie baria twina bo in the program o uria tuomba kumba makena ndoriru atiri te ndawa akina te nyonyo still kwina ajie beja gwetu mento wa
mena kansa ya colon kana ya rectum, daktari akaruta agathinjwa kioro gikethirwa gikiumagira aja na batumagira kamuko twitaga colostomy bag na muko jou ni very expensive. Muko jumwe juma 500 na twina ajia ngoroki ya 50 bara bagutumira currently miuko eu na kau gatumirwa gatitumagirwa kairi na lakini turagia kinya foundation iria ciomba gututethia. In Meru twina foundation imwe itago Isaac Karia Foundation. Isaac Karia ni mwajie wari na kansa acoka apasi then aciari bawe bambiriria that foundation, lakini still mena challenge ngoria kinya baria bena foundation kana ithirwo ti foundation ikethirwo oba gutugurira mihuko eu na pampers kwi ajie bako need pampers also kwi ajie bako need walking stick ni tutethwe na twatethia tukomba gutethia ruriro rwetu rwa Meru na Meru igeta na mbere for the county government of Meru ne tutethitie na ne tutethagia ni untu ni tuhete 2 secondment staff baire ba Meru County masecondetwe in Meru Hospice na ni hatua nene muno na tugucokia ngatho aja turi katuhairwe ni county government of Meru matuhe free bakuona ngugiria turitaga lakini ntokuroba tu still utethio ke our governor aje bau ni okuigwa ntubariungagira nja batwikira tukuroba ake imaguta tumbe gukinyira ajie bau twina boja baria baumite Meru County ibuthitheria ntu ithimi kwi ungi kana igubatetheria ba pomba kwithia bemenya thithera ithimi makena cia gutegera muntu ena kansa kana kansa ya nyonto ithimi tutethithagia githimi katu tuonagia mwajie uria gwithima na batu still tukamuthima tukimuonagiria ni turutaga githimi gia gutega nyumba ya mwana kana yoba kwithirwo iri na thina ya kansa na tuthithagiria gwetu na still ni tuthithagia kithimi kia akuru over 40 years na tukaba advice na tutirutaga menya Meru baga kweja maugaga ati ona lecha guthimwa githimi kia kansa ya muntu murume kogeta guthimwa nau ari na turutaga ndamu anja mukiene tugathithia githimi twitaga PSA levels PSA levels cietanagia na age lakini tukona kuringana na age yaku PSA levels cire iguru tukakulifa for management na tirazima ithirwo wina cancer omba kwithirwo wina thina ingi na no itwike manageable nturagia ntu still batutetherie tuthithie screening na ria ni twitaga ntu ringi tugeta kinoru tugathithiria ntu screening utheri tukejaja hospice tugathithia screening utheri na ndi tuguplan kuthithia screening in one of our big churches aja Meru town. Thank you. Sana grande sinata wira ekuru twirikiria na akuru nontu nekinya kuri batega mubango jwa nkatha cietu na twebera ntukwena arua tuithiria nkuruki iguru ria Meru space. Ekuru o aria muri na baria bagututhikiria through Meru TV onde mwendete muno na nguruki mwathani amwendete ende ekuru kangwenda kumwira atiri ndi mwekuru wimenye makena mbira mwekuru emenye na atige gukira ethirwa ni gutegera nyonto a make sure kumitegera every month kiumia kimwe nyuma ya kwithirwo wina ria twita monthly period ugategera utigategere riria uri akue ni untu oba kuigwa tukindi na au nyontone eta kioni-ini witegere na ngere ekuru ekethirwo tina kioni ukwiona kuma kuguru itothithie kibarua ugure kioni kia 500 aki ukarita nguo cionthe ugetega mwiri ukona mwiri jwaku uria jukari nikende riria ugetega nthuku ingi wone kwina tofauti
ugeta cibitari ugategwa ni daktari na rimwe kinya tugathiuruka kionini tukauga beautifully and wonderfully made na wetega ni ukuona nyonto yaku imwe ringi ni nene ringi ni wathithio une itekwita matuta jau murimu jwa cancer jwa nyonto makena jutiagiri kuraga muntu nyonto ni ju the easiest jwa korua na jwa guthondekwa na jukaora kwa huo nto bagure bioni na mtu emenye na tutiga gukira muntu othe na right ya ukuruka ki daktari ere daktari thimira thitheria ithimi wena right askari daktari te askari ali daktari no wena right constitutional right ya ukuruka ki daktari no mwira uni ngororete kagita kaga nona na ntiuma njo tara bandikira kithimi kana uni ndejire wamba ndawa cia minyo na cia amimba ndeja ringi wamba thai ntikwenda iu ndenda uthitherie mbi uthitherie kithimi. Thank you. Wega sana Granny. Asante. Kureteri mubango jwa nkatha cietu ni Solution Sacco kirigo mwene biashara murimi o kawa murimi o majani murimi o nkandania na murithi o ng'ombe cieria rugura account ya mavuno account. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Right.